Aloi si Shanghai. Kajing kubulai kali share subscribers bat barok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Hakabaya day bat ka jingkun hapleng ga Iran bat ka Amerika. Bat ka Israel rugumjo. Hakapor ba u ali me kamya nay udang ujuk kop ya ka Amerika berngam ya ka Amerika. Lada berngam ka Amerika ya ka Iran. Berngam kela ka Iran ya ka Amerika. Ong Donald Trump lada ka Iran kan bakalangan bom ya ka. Jubab u kamya nay nyiru ngimdei gibat telot bor. Pak ka Amerika ki jahat ma ban sentiat shiki bodar jong ka Iran. Say misail ka Iran. Tang hadin katogan ni bom ka Israel bat Amerika ya ka Iran. Kuwit u kamya nay ka Iran kala ong lupa lada. Yap unong yalam jongki. Ka jingsir kan wan ha Middle East bat menta kala urlong shisha bom ka Iran ya ka Israel bat kumjuru ya ka office trekam jung Netanyahu ki sipai Iran kila kam bakila yowan peniap ya Netanyahu bat ki ongru bakila yowan sukliang ya ka Israel daka ba peniap yu prime minister ka Israel bat lak kopru kumne kumtai ya ka Israel deng baki tertma klanbor Henry ka jingkop jong ka Iran leng ba ubos shadow kitlot Henry nagaliang ka jingkam jong ka Iran bakala yowan peniap yu prime minister ka Israel ompat ladon kino ki reports banya thu tikna ba lau Benjamin Netanyahu ulayap na haka jing syabom haka Iran Nyin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.